Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Sino di ibagbagayo ng agpukka-pukkaw di sentro, kwarag? Ni tatabadong angkal. Ingato-ngato na pa dyan inuman na nga arak. Anya? Anya nga itipukpukaw na? Birthday! 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 Kung na. Ha? Birthday na ka no? Birthday na siguro Isuan na baratak ngagpukka-pukkaw iti kalsada. Ay kunak no tipukpukaw na kit. Aglalabad tayo! Patayan kayo amin! Kunak no kas di? Saan nga raw? Tipukpukaw na. Birthday! Birthday! Pasensyahan tayo. Ha? Pasensyahan tayo? Wait. Saan tayo atiliwan nga wala agpukka-pukaw iti kalsada? May anyod. Pasensyahan tayo ta birthday na. Nung agaramid tumanan iti kalukuan. Di tanton at tiliwin tayo. Apay, Kwarog. Saan nyo atiliwan da pari ba daw nga agpukka-pukaw iji abagatan? Saan pa'y ka nawantay? Apay, asaan? Isumatibilin na anggal ka. Ay, adumanan ti maperwisyo gapu iti araramidan na. Ay, sigurado da itantay. Kunamlan kalalaingan nga agpukka-pukaw ijay. Ay, nakababain. Ay, talaga nakababain nantay. Inton madamdama. Adamanin makurso na daan na adanugan. Marituyag, birthday ni kabadong aya. Wen, dandanin maray. Iso nga minti pukpukaw na ditabagatan. Birthday na kanaw. Katuan mat nga main. Tidakas na, nabartak ngagpukpukaw. Dandani gayang birthday na. Bay amlat tamaray. Pagbigyan tayo nga agpukka-pukaw. Di ka lamabain si kabadaw. Napankakit din agpukka-pukaw di tabagatan. Pagbainak kumangay. Ipukpukaw mo ka no birthday. Kitagpay sumay. Agungot ni Kapitan. Tapay nga gungay. Ungit-mit lang ang ungitin dahil ta kapitan. Kay agpukka-pukaw ka ijay. Nabartek ka pa'y. Kat bawal ti agwalang-walang anabartek. Saan na nga ung tanday jay, tuyang? No apay mo't ngamin amapan ka agpukka-pukaw ijay kalsada. Tay kunak nga rudain, tuyang. Birthday. Isu asandak ang mabalin na labdan. Aramidag amin na kayat kaw. Asino ti malalaki di jay? Dayamay, tawa daw. Ay na, nabartak ka manan kabadaw. Ay, agkarit-karit ka manditan. Umasidag ti kaya na ti matay. Ay na, awan ti mayat amatay ditoy. Tinasaya at agawit kan tamaturog ka. No saan kayo nga umasidag kaya? Siya ako, tumasidag ka na kayo. Umay magagpay sound. Tumanog na tan. Ay, sos. Tanugan kayo amin. Ay na, nawan. Anawan, yuman ni kabadaw. Anawan, yaw. Ay nati inararamid mo, ha? Dinanog-danog ka. Dagiti naka-istambay ang lalaki di tersina ni Marijuana, pare. Takaslay panakal mo pa iti inaramid mo. Ay, pasensyahan na ka din, pare. Apay pasensyaan ka. Kat no dakas di inaramid mo. Pasensya, pare. Ta birthday nga raw. Saan pa analpas ti birthday? Saan pa? Bisa kablawan na. Mapanakit din ung-ungtan. Kat no naglastog ka ngamin. Birthday nga raw, pare. Na. Siga. Kaya't mo nga raw noong tanda ka no birthday. Saan na? Ay, kat kablawan ng arutin pare. Sige man langin. Happy birthday, paray.
Anya mo dayta pa ng kablao mo kanya, pare. Happy birthday nga ron. Awan pa'y ragsak na, mate. Masapol pa'y anaragsak. Kat makaungungot nga ron da tao. Ay, kit umisim kami ta. Sige. Happy birthday. Ha? Nakaisim ako. Salamat mapilpilitan ka lang, pare. Na, Angam sa nabalay. Basta pasinsyahan naklatan, pare. no, sige. Pasensya am ni Tata Badong, Uncle. Ewan. Ay, nagrigri ka nangan anawakan kwa na. Natanog nakpay. Kabayatan ti panangan anawakan kwa na. Ay, birthday na nga ron. Day tamot langan na kanayon ti bagbagana. Saan na balik ta inton agaramid tumanan iti kalokwan? Ay, dusaan tayo. Nagadun akalukwan ti inararamid na, Uncle. Imbag, tasaan na ka nga impaibalod ni Kapitan. Mabalin na yamit nga ipabalod na. Kit birthday, tuya. Day tala ka na yung tirason mo. Makadlaw dan tukan kan. Kit talaga mo't a birthday nga, main. Kahit, apay, rason day tatap no agaramid kay ti kalukwan. Ay, agtal na ka man, tuyang. Nakaluto kan? Ay, jak nasangaw, tanagado tinaramid kaw. Nagsakdua, napanak nangayaw, nagbalsigak iti sungrod kaw. Si kangay, awan inararamid mo. Siyak amin taggungunay dito'y balay. Apay ko mga gunayak. Kit birthday nga raw. Naa, Tiag birthday. Saan ang mabalay na maibaon-baon? Kung saan ang mabalay nga agtrabaho? Tandaan nam dayta, tuyang. naa. Ay namare, kaasi ka mahit nga agsaksak do. Ay, wan nga rod maray. Jak pa'y nagudwa jay dram. Ay, agasim ngay day taasak duam. Kahit nibadong mo ngay, Ay na, saan ka no ang mabalin nga trabaho ta birthday na? anya. Adda ijay balay nga agmalmalum nga agtugtugaw. Ay, kat no mauma, mapanagbartag, santo agpukka-pukkaw. Ay, jak man amo, no apay akastana, maray. Ay na, malpas ko mga rodan ti birthday na tapno awanan ti rason na. Nga rod ngam inton umay asabado pa'y mutlaang. Ay, susapa. Ado pa'y nga rod akalukwan ti maaramid na no kasta. Anyakay nga rin ti sagana mi ti birthday, Tata Badong. Kaya't mo amamuan, kwaraw. Una. Litson a baka. Ha? Kilawan na kaldeng. Wow. Pinapaitan anwa. Nagadaon. Umay kayon to amin. Imbitado kami amin, Tata. Ay, kadwa na. Sino nga itimangan, ginagado asaganak, no saan kayo nga umay? Umay kami ayabak ni Uncle Kao. Wayne, ure mangyawid kayong tupay, mabalin lata. Ay, sigurado amang yawid ni Uncle Kao. Day jay pa iti kunam. Uray pa iyawid ng tujipo alitson na baka. Ha? Mabalin lata. Uy, nagmayatan ti birthday, Tata Badong. Ay, kadwa na. At daya pa'y sa baling birthday, iti kasta dito'y kabildatan. Awanan, si Kalaang. Pulos Nay. Nagkatalan dito'y dakulap ka, kwaraw. Ha? Amok ti kayat asawan day ta, no nagatal ti takulap. Ha? Anya ngay. At da sumang patakwarta. Ay, saan nakasta? Sa bale, ti kaya nasawan kanya. Anya ngay. Kaya't ko, ti dumanaw. Ha? Mangibaga ka man, ti danugag dito'y kwaraw. Ay, dakas day Tata Badong. Makadandanog akaon, kwaraw. Ay, Nene. Apay nga rin ating makdar ka ngay. Mapanak mangkita iti danugag. Ay, Tata Badong. Dakas ti pampanunutan. Ay, nagmayat ti aginom iti arak, mare. Saan ka kumangaykan ka? Taamok ano mabartet ka ka mapangkamanan agpukka-pukkaw di ta kalsada. Ang inikan naklatamay, maray. Good birthday gayam. Mumlata mo ta, maray. Ang buston day tamay sabute. Wan maray, gusto na ito yan. Nay, apay ngaya pumanaw kan. Di mo pa nabayadan ti arak. Birthday, maray.
Uray saan ka nabayadan? Ay, sana mabalin Agsubli ka tabayadam! Manawlatan ni Tata Badaw. Makadandanog ka na, Ay, agar aramid iti kalukwan maninday ta pari ba daw? Inteng, Eh. Kwarog! Ha? Ay, mapanyuman anawaan ni Pari Badong. Napayantay. Ay, agwalwala manan ijay daya. Yay. Nagado ka no ti dinanog-danog na ijay. Kunakun kat. Ay, ipokpok kaw na kanaw nga awan apulos ti kabuteng na. Intanawaan na inang kain. Napirdin tumas ngamin ti tricycle kaw. Ay, So, magmagnata na mapan aganawa kini Tata Badaw. ay napasubutan na magmagna. So, nabali ang kain. Dandanitan makadanon ijay daya pagwalwalaan ni Tata Badaw. Ay, aguri ka. Ha? Aguri ka. Abay ang kain. Makain inumak. Ha? Ay. Agap apurata ang kain. Ay, umuna kan tad dumagasak pa man iti soft drink di tatirsinan ni kagawad kwan. Ay, Umuna akmanan. ay sumaruno akmit lang. Numatanog nakmanin nga ni Tata Badaw. Ay, Elisam Ay, nalaing kabut nga aglis. Nagko na! Nga umay kagananawa dito, Kwarog! Niyangkal kaw. Ay, pasensyakan! Tairaman ka na danugan! May mata nakalisya. Apesak di ginanog mo, Tata Badaw. Ay, taong Tata Badaw. Adun ti may ramrama na madandanaw. Uray, ta birthday! Ayan na di kumparik nga agwalwala. Ayan na. Biro kang pailang. Nagawid na ni Jibalayda. Nagaway din. Apay nga adun ti tao dito. Naplat naman. Linisyak dagiti danog na kanya. Kat dagita dagiti natamaan. Anya? Sus. Oh, anya nga ita ti aramido mangkain. Di mo ko na napasinsyam lata ni Tata Badaw ang kaputa birthday na. Naginumpay dito tersenak ni Kabadaong iti may sabuti nga arak. Pagamuan tati makder. Kas tagayam. Wen, kapitan. Katnusan na pa binayadan di arak ngayon inom na, edi singerag. Uray saan na kanon nabayadan ta birthday na. Kaputa birthday na? Saanan nga agbayad? Kan agaramit iti kalukwan. Huwag nga rod kapitan. Ay, Doon ti basol na dayta irason namanen kan kaadi mo dosaan ta birthday na. Ay, saanan? Saan kaun nga awatan dayta arason na? Nakadulen, je paggatang ta iti saganam inton birthday. Rumbang laing Jak kiniskis sayan dayjay. Ay, nagsayatan. Ayabak amay nakukumparay. Kan kukumaray, tuyang. Ay, katwan Kalukatan diri daw, tuyang. Ala, mabit lang. Pulis kami. Ha? Ada ka din dito ni Salvador Caburlisan. Ay, Badaw! Si kamat ti sapsapulan da. Apay ka daw. Pulis da ka naw. Birbirukan da ka. Ala, umay kan ditang. Ay, rumwar ka dita paglamlam mga tasangwam di kasom. Saan nakarumbar dito, pare? No saan ka rumwar? Mapilitan kami ang mangirwarkan ka iti pagbagasan na paglamlam mga. Kasanong nga mo nga dak dito pagbagasan, pare? Di tamo ti paglamlam mga matalaga. Birthday pa yung pare. Ay, awan ti birthday. Basta nagaramid ka iti kalukwan. Sungbatam! Ita ti birthday, tuyang. Saan ka, day? Wine, ita. Ha? Hawan mo ti sagana, kapulos. Awan na. Anya nga rod ti gatang ta kat pinagbayad mo mat iti multam. Imbayad mo amin? Kahit anya ngay. Awan baryana. Kada. Ay katison ati gatang mo itilitsaw na baka. Papaitan na kaldeng. Ay sos, umanay ayamot je sa lapi nga igatang ko kadagita nga ibagbagam. Sa lapilaangan tinabatay? 2 Badaw. Anya? Ay, tatabadong. No kumata nagnaknakam ka, naragsak kumati pa nagkasangay mo. Anya nga rod ngay no awan sa ganam. Tagapumatla dayta, iti ado akalukwam.
Ala, sige. Dito ang tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag